Banach siar is championí rathan na Meath Domhnach Seachnaill nuair slí rach cheanna giad am out a hen do Craobh na Meath. Mar sin níor bheanach tóg na fág nuair chóir Meath le Baile Átha Troim a bhí nebhlí go dtí seo sa grúpa. Níor bhach spás de gá orn an nair ócht a Domhnach Seachnaill le 6 uair a thábháil. Mí háidir trisláán an man trátrachta. Tá ahrú déanach déanta ag Baile Átha Troim agus an chéad ceann lína lethú le Conor Quigley stigan an a David Murta. Tá taithíidir chúntaigh le héidir Ciarán Caulfield agus Aaron Lynch san tosa agus an tahrú déanach déanta sa lína lán tosig le Harry Purcell istigh in anad Alan Douglas. Tá ahrú déanach chumá tá déanta Domhnach Seachnaill agus iad sa lína lán cúil le Fíoch Hartigan agus Danny Quinn istigh ón tús. Conor Gray agus Charlie O'Connor Lár Park agus a ríis taithíidir chúntaigh ag le héidir Rory Kinsella agus an captain Matthew Costello. Jas Baile Seachan so Tróna go dtí dún saonaí don cléthe táchtach seo I Meath 3 an dá cléthe Buaicphointí go dtí seo Baile Átha Troim agus Domhnach Seachnaill fós ag glóir mua an so agus well tá sé sin seoir Aaron Seachnaill scór má ag Aaron Murphy tá ceanháin Buaicphointí ag Domhnach Seachnaill ach cai sí tuairicáil an so Tróna an beis le brethir chuirsaí in san cléthe eile. Dar nó curtha na bliana se caite. Rhaid mar thóir má gorta le seachtaí beagán ús gan a bheith carú leo. Ceann na seach sa Lawrence agus smacht ag Conor Gray. Fós a dul, deis a Gray. Baile Átha Troim ag iargé chosan ní éiríonn leo tan ceann son seoir histeach. Aaron Seachnaill ag Conor Gray. Pús maithan son ag Domhnach Seachnaill. Ceithre chúlíonn ar clár na scór agus Baile Átha Troim fós ag glóir a céad scór an sa beidir go deocha sin is. Níos tear. Dúchan go duine agus ag deire leis an gitó Ciarán Caulfield agus sin na stúrú Aaron Seachnaill agus an scór tócan son. Leis an gréibh chuiristeach sin ag Ciarán Alwell a bhailinn fadógan tá Tróna lús fin ceanártha son agus deis leis an deasóg ag Aaron Lynch agus tá sé sin seoirtha Aaron Seachnaill an son scór má. Agus díag ar an níag, Baile Átha Troim a teachta seach sa cléthe. Búna maith sa chéad dá cléthe chun, chéad lá gúine cnach na mí agus an son gúine rád chuinnig in san tarna ceann. Agus well, tá sé málaigh sacrú seach sa cléthe antá. Cúpla nómad an ús dúise go cinnte ceann sa dibr tí Aaron Lynch. Fós a dul brú an son éireach ag a deire sin gá ceanna sa chéal ag Aaron Lynch. Agus an bhearna is lúidir na fórna. It's a good harnash go snastan son ag Ciarán Caulfield. Seachan ríist an tá Baile Átha Troim an fel sin a chamad. They're treating son to Harry Purcell. Spás ó sa córamach mar cholúidir tá James Murray. Go deire round a dul amach an son agus beidir sé harnash chuige go deire. Tá siad ag glóra cúil beidir well go deire be siad sás an cúlína ghlacha tríd an lán tosaí David Lernahan. Ríist. Tá sé tofa chosan Domhnach Seachnaill tá na fórna ar cóscór. Leis rihan ráis cúpla nómad an ús ag Baile Átha Troim agus deis eile an lán tosaí tá ceann son ag taistil gá cheanna sa chéile son ag Lernahan. Scór únta gur fad agus í gafa chun tosaigh. Deis rimla ceann agus seanta tóir cúla ceann sábháil a bhí deis únta ag James Tóthar ach ag a deire Tim O'Sullivan ag seasamh an óid is stigan son Tim O'Sullivan le sár thábháil agus well beag cic cúgvéidir agus dahead le teacht mar thura ach le den nómad an ús tá Baile Átha Troim tréis smacht glánach áiltar cuasaí antá an ceann son ag taistil agus sábháil tar ríist ag Tim O'Sullivan agus glánta Machan tucha fada le Ben Duggan. Bhí brú an son ar Domhnach Seachnaill ach an fód seasta go má. Tá scóir ag tastáil. Tábhailún scóir deir na chuiristeach an son a deir ré tróir. Agus deir an rith agus rúthar mar tócha. Chailetar an chéad clé gúine rát cuinning agus bhí buaithe gúine cnach na mí dos éon cúlín aftar sa tarna bhabhta. Ach an so Tróna tá siad ar chúl tá deis ar scóir eile. Ceann son seoirtha Aaron Seachnaill. Agus tá sé tucha ag a deire ceann heastig agus chamadan inslamíocht an saíd an nún saonaí agus áling an sa fé van chnic tara leis tús an deir lethe Baile Átha Troim teachta na chníolcha tris dul in olcas
Báiste slachríle inis le cúpla nómada nús agus deis ag tús an dair lehan son ag Aaron Lynch imar thóir na Meath an Council castisteach Haran Seachnaill agus nasta bhearna sínta amach a ríist scór maith Lynch. Leis an son ag Owen O'Reilly faid golóir leis a Council agus brise feite ag deire ag James Toher Amani Mahashahe Peile díra chumas a chun inis Harry Purcell Legusáid na Peile Clishton son spásiste ag Aaron Lynch Ibrahim Mackinson dí Conor Quigley deis ag Quigley an Council ag casa agus ag deire dóhan déanta Quigley Cúlín Athrán sa gcónaí Bháiste glanta se chun inis Kieran Caulfield ríist a híidir chunta ag a siúd lús inis le braithin immert Baile Átha Troim Dul chuine go duine ag deire ón O'Connor le seileadh ag brisisteach sa beidir go deisianta ag O'Connor tá sé sásta an Cúlín a thógant ag deire ag bhí contúirt an son agus é dul tríd Ceithre Cúlín Athrán agus Baile Átha Troim a tairn clóhan sa Domhnach Seachnaill scór agus bacha contasta an son tá deis agus sábháil únta go stig an son well dhéanaan cúlbáir Owen O'Reilly a raus an son cíimiid an pass ibre tríd an son tí Matthew Costello an captain ach ag deire sábháil úntach agus glanta well deis a le ar cúl cailte Ceithre Cúlín na gcónaí Athrán se chun a ríist Matthew Costello an captain amachchan sa dí Rory Kinsella deis an son imar thóirí idir chunta é seaíd an a hiiscint an son agus Cúlín ag deire Mahan son agus deis ag Domhnach Seachnaill a ríist Mahan son John McDonough ar cholúd an son an dí Baile Átha Troim Tom Carmody an cin son i bristeach agus leis a gitó tá sean son ag taigo dúlháin agus tá sé sin slánathe Haran Seachnaill aige gáfuointe úntaach an son aige agus a brab na súl ní leatreach éon Cúlín óháin an sa Díag arní ag Domhnach Seachnaill teachtar an Ashton immert Rory Kinsella, Garrett Tríd agus seansar Cúlín eile tá sé sin Haran Seachnaill ag Kinsella fiaus go cinnte le feiscin drúmar Domhnach Seachnaill cúd nómad an ús agus well ní mórdómh mar le chud ag brathar an cluicheann sa tránóna leis bléic teacht boutáin eile pass amachchan sa dí Rory Kinsella taketeach san immert go mór le cúpla nómad an ús agus tá sé sin teoirtha Haran Seachnaill an son ag Kinsella cúpla scór maithe sa chéile aimse ag Domhnach Seachnaill Dar nó Craobh na bliana se caite Buaicphointí leo agus tu leo Ceithre Craobh ar fad ag Domhnach Seachnaill ganach aon ceanháin ag Baile Átha Troim ar naisinéideach 62 ag iad dul go maithe mbliana lús ionta ní léon ceist deis scórála Aaron Lynch a ríist istigh le Shane Tránóna scór has to go Baile Átha Troim Brile déanamh Peilte agus sprint na seileadh ar naisiach David Lernahan Stachan tugus snasta bailithe ag Sean Foley Fiachan sé náirde deis ar Cúlín eile tá sé ag críochnú go láidir an tá scór maith ag Foley Seansan ag Domhnach Seachnaill Kinsella gáfuointe an son ón iarracht sin sin dinta cúplúra chumad in san immertíd an bhearna is lú atra ríist an tá Deis istigh an son John McDonough pass to go shot Rory Kinsella seansan tá dul gine go duine an ceansan ag deire Haran Seachnaill ag Aaron Murphy contúirt istigh an son tá na fórna ar cóil scór agus Murphy ag corthamú leis an táime goachtain sa nún saonaí agus na gréine inis bhí báiste cho chéanamh going seachún deis inis ag Kieran Caulfield ag garisteach fórna ar cóil scór an pass to goach an son dí Tom Carmody agus tá sé sin teoirtha Haran Seachnaill Cúlín Athrán sa gách le Buaicphointí seo trí cheangan inis as a chéile ag Baile Átha Troim ach an scéile taketeach go bhfuil bua sa cluiche eile ag cnocht na mí a chamadan Domhnach Seachnaill sa Craobh. It was game 3 of 3 in the group and if we had been beaten we were out of championship and as I said to the lads it would have been no training on Tuesday night but this is a special group of fellas there's no divine right to win matches but they're well prepared, they're fit as everything and really and truly the heart that they bring
to a game. They listened to the game plan. They controlled it, and I think even when Dunsgaughlin, who were a fine side, got their purple patch, the lads come back very well. We've had a great season to date, winning Division 2. What we really set out at the start of the season was to be in Division 1 next year, to be playing the likes of Dunsgaughlin in League. And the championship journey, Game 4, we'll take it one game at a time and prepare like we always do.